lenaneo le kenang ha jwale sonteng sena sa ho qetela sa selemo ke le leholo la makgulong a matala. Hako leboe Kenny the Kenzo hako leboe ngwana mme ke lenaneo le leholo haholo la makgulong a matala. Monna moramodupi lenaneo lena le monsetlang ha kgwedi Aprele hlola letsatsi le tlabe le dula le mong tse 40 ke lenaneo le legolo haholo. Lenaneo le buang le nna, lenaneo le buang le momamedi wa Lesedi FM. Lenaneo le tlang hamfela ka Sontaha. Lenaneo le nako ya lona e le nako e ikgethang haholo. Hora ya borobong. Momamedi dumela. Dumela wena ya ratwang ke lehodimo. Ke o dumedise wena ya ratwang ke lehodimo le hodimodimo. Ke a leboa. Mebile ke leboa hore o mpolelle o bue le rona ore ke tla mamela lenaneo lena. Ha ke tsebore ka jeno o tsuile jwang. Ha ke tsebore na bosumbo shweleng o robetse jwang. Ha ke tsebore na motsotsong ona o ikutlwa jwang. Ha ke tsebe hona jwale hore na pelo ya hao e reng. Empa seo ke se tsebang kore ka nako ena o mamela lenaneo lena le leholo la makgulong a matala. Seo ke se tsebang hore ka nako ena ha o suthi sia le moyeng sena se seholo Lesedi FM. O ya kulelwa e ba le tshepo. Ha ona le mobabi lapeng mono e ba le tshepo hore o tla fola. Ha ntso o emetse lesea e ba le tshepo hore ka tsatsi le leng ho tla loka. E ba le tshepo. Ha ntso o tsomana le mosebetsi e ba le tshepo ya hore ka tsatsi le leng ho tla loka. Ho tla loka. E ba le tshepo. E ba le tshepo. Ha ona le se itseng seo se lebelletseng e ba le tshepo ya hore tsatsi le leng ke Sontaha sa ho qetela lemong sena. Me ke kopa hore o seke wa sutha o be le rona le moruti lefu Maine. O seke wa leka wa sutha. Lenaneo lena ke la hao. Lenaneo lena ke la hao. Ke Sontaha sa ho qetela. Ngwanaka, re matsatsing a boima haholo, re matsatsing a thata.
ho ya ka moo bana ba banana ba bolawang ka teng. Re matsatsing a thata, ha boima. Ke ne ko kopa ngwanaka hore o itlhokomele. Tlohela ho ratana le mathata. Tlohela ho ratana le mathata. Tlohela ho ratana le maima. Kgaohana le ho ratana le mathata. O sa le monyane haholo dilemong hore o ka rarolla mathata a monna a obuti eo leng kgale a di bona, mohlola di etsa, kgoho e leng kgale, mokoko o leng kgale o fat a tlasa mafika. Ke a o kopa hle, nka qeto kajeno, o seke wa ratana le mathata. Nka qeto kajeno, o seke wa ratana le motho ya tlang ho wena a kakasitse, a jere, a pepile mathata, a mo hlotseng, a mo hlolang, a mo kgamang, a mo sukudisang. O bonahana hore wena o tla kgona mathata a motho enwa. Ke a o kopa ngwanaka, ke a o kopa ngwanaka, tlohela ho ikenya ka hara mathata o sena mathata, wa ratana le ona, wa jola le ona. O ke wa khona o rarolla mathata motho enwa a mo hlotse yena ka boyena. O seke wa dumela ho pepa majwe a o seng a hao. O seke wa dumela ho pepa majwe a o seng a hao. Motho enwa yo utlwanang le yena ke mathata mona, ke maima mona, ke mollo mona. O keke wa o tima mollo ono wa hae, o mo hlotse. Yena ka boyena o hlotswe ke mollo wa hae. Wena o tla o tima jwang ngwanana? O tla o tima jwang mollo? Molona wa moja, molona wa moqeta, molona wa mokhakhata. Wena o tla o tima jwang mollo? Tlohela ho ratana le mathata. Ke a o kopa, ke a o kopa. Enwa wa dikipa tsa faru yo, enwa wa dieta wa diteki tsa faru, mo tlohele khale a di bona. Enwa wa marikgwe a dikariki tsa faru, wa marikgwe a dikariki tsa faru yo, wa teki tsa faru yo, mo tlohele khale a di bona. Mathata ya tla o hlola. O maka, o leshano, a hana nnete. Tlohela o ikenya ka hara leshano la monna enwa. Tlohela o ikenya ka hara leshano la mohlankana enwa. Ntho tse wa di buang ho wena a se nnete. O leshano, o leshano, o maka. Nakong e tlang o tla o lelekisa, o tla o tlatsa le motse ona, o tla o tlatsa le jarete haeno ka baka la leshano la hae. Nakong e tlang o tla tlameha o araba
leshano lena la hae makana hae a masehla. Ngwanaka tlohela ho ratana le mathata, tlohela ho iketsa, tlohela ho iketsa pitsanyana e hopolang hore ka rarolla mathata. Monna enwa mo tlohele, moshemane enwa mo tlohele ngwanaka, ke plate ya moketing enwa, ke plate ya moketing enwa, ke plate ya catering yo utlwanang le ena, ke plate ya catering e hlotse mefuta ya mebala eneng e yallwa yona. O kile wa bona bo ausi le bontate ba sebetsang catering bala mefuta ya difatuku tafoleng mona, ena plate he e hlotse mefuta eno ya mebala. Tlohela ho ratana le mathata. Ho malapeng ha theola meokgo ka baka la letsogo la monna. Ha se banna kaofela ba jwalo, ha se bahlankana kaofela ba leng jwalo. Ho wena ntate ya bolaetsweng ngwana ka sehloho, ho wena mme ya tlang ho ema ka pele ho lebitla, o theole meokgo, o bona ngwana o kgetlo la o qetela. Modimo wa wetse hantle ya o tshedise. Re tshwarelenhle, wo re tshwarelenhle, wo. Utlwa Motjheso ke Lesedi FM, Motjheso pele. Ngwanaka ke buile le wena hoseng hona e le Sontaha sa ho qetela selemong sa 2024. Kgaohana le ho ratana le mathata. Mathata o seng a hao. Kgaohana le ho ratana le mollo ngwanaka, mollo ke ngwa kgona ho tima. Ke a o kopa motho yona yo utlwanang le yena ke leshala le kotsi haholo, ebile mala hae ha sa sebetsa ke leshano. Ho ya ka moo wa tsebang ho beha leshano ka teng le ho bua leshano, leshano lena ha le sa mo sebedisa mala. Le ha ka nwa dipilisi tse kopaneng, le ha ka nwa moriana wa mala o etsang hore mala a sebetse, mala ha sa sebetsa, a thata a thotse fela entse tjena ke leshano. O bua leshano a o shebile mahlong, o bua maka o shebile mahlong, o bua leshano le letsho le le putswa le le sehla a o shebile ka mahlong. Qetellong a be alle ebe o lla le yena, a tholla le phokojwe, o lla le noa, o lla le moleko wa meleko, wa meleko le meleko ya meleko leko le moleko wa diabolosi, moleko wa satane, moleko wa ramautla, moleko menahaneng makgetlo a robonga a tisa ka robonga, moleko wa maoba le maobane, moleko wa kajeno, moleko wa osane, moleko o tlang ho leka le bokamoso ba hao. Ngwanaka o se ke wa ratana le mathata. Ke mantswe ya kano ho na le mo re yang teng ka jeno le moruti Maine. O se ke wa ratana le mathata, se ke wa jola le mathata. Ska jola le mathata. Ero seng hona jolo ka ke nka leeto Sontaheng sena le Sontaha sa ho qetela. Motho motle hona le monna yo kileng ka bala taba tsa hae. Hona le mosadi e mong hape le yena kile ka bala taba tsa hae. Monnenwa ke Russell Davenport. Russell Davenport ha bua le nna o ile a re
e ba le kelello tjho jwalo a re ba le kelello e reng ha e nahana e be Kreste o teng e ba le pelo e na leng Kreste ka hare a re ba le lentswe le na leng Kreste qetellong o be le letsoho le thuswang ke Kreste o tjho jwalo motho enwa ha bua le nna mme taba ena ya kena pelong ya ka ya kena maikutlong a ka ya re ha ya a theoha ya ba o re bophelong ba hao ho na le ntho e o tlamehileng hore o etse a re kwa holla pizza o re kwa holla pizza ena ya bophelo ba hao e kgone ho hema dijo di kgone ho butswa hantle wa e bona pizza ena ke ena e qhala metsi e silafatsa leifo la hao o re kwa holle o re kwa holla pizza o re kwa holla sekwaelana se bophelong ba hao. Dorothea Brand o re ko bolelle hore thabo ya hao e tlatla mohlang o etsa ntho eo batho ba hopolang hore o keke wa etsa eo batho ba hopolang hore o keke wa kgona eo batho ba hopolang hore o e tsebe eo batho ba hopolang hore o keke wa fihlela hore ka nako eo thabo ya hao e tlatla ka nako e sa fediseng pelo ke tlo lata moruti Lefu Maine kwa holla sekwaelano sena kwa holla pizza yena hle potlaka ha o sa itse jwalo ha ke tsebe rena 2025 o tla etsa eng ore pizza ena ya bila e qhala me o re kwa holla etsa jwalo bophelong ba hao re ya le wena 2025 re ya tshela jwale re ya 2025 ke tlo molata Maine hona jwale hona le mongodi e mong hape yeo ke buang ka ena ka jeno ke itse wena ke Sontaha sa o qetela sena mongodi yona ke Henry Ward Beecher o re motho ya senang teboho ya sa tsebeng ho leboha o re wa etsahala hore a ska le fumana lereko a ske a bona lereko empa motho ya na le pelo e na le kananelo motho ya na le pelo e appreciatang o re hora le hora o fumana ditlhonolofatso e re ke phete mohlomong e kanna ya ba ile ya lla palong ha e sebetse hantle o re motho ya senang teboho ya sa tsebeng ho leboha ya hlokang teboho o re lereko ha le utlwe bile ha le bone ebile lereko ha le mo fihlelle lo mo fihlella o re empa motho ya na le mpilo e na le kananelo appreciation o re hora le hora o hlonolofatswa a se nna momamedi ke mongodi ya o kileng ka bala taba tsa hae a utlwa ka jeno ke buile ke tshwere bangodi ba bangatanyana ka jeno ka ra lenaneo lena empa moo ke robetseng teng moo ke phaqameng teng hona jwale kwa holla a se tlohe sekwahelwane
ha se tloe kwa hola se tloe skwaelwane seo bekeng e shwileng re itse ho wena tsamaya re ya 2025 ka jeno re re kwa holla re re kwa holla re re kwa holla re re kwa holla e re ko qoqele pale engwe ke ena Mofokeng ka morapa le ena ke tla ho wena Momamedi ke a kgolwa wa di tseba di monk bana le tsela ye nngwe ya ho rupella motho ya tshwanetsweng kapa yeo ba reng e tla ba moetapele mme ba mo pheha dilemo tse supileng ha ba pheha motho enwa ba mo pheha lemo tse supileng mme lemong tsena tse supileng ba mo kopa hore a bue mantswe a mabedi fela lemong tsena tse supileng ha ba ntse ba mo pheha ha tlameha ho bua mantswe a mangata o tlameha ho bua mantswe a mabedi fela ya ba kenya monne mono ya neng a rata hore be moetapele wa bona ka mora le motse supileng a le mono ba fihla ho yena ha ba fihla ho yena o tlameha hore a bue mantswe a mabedi fela ha qetile a ilo kena hape ka mane ka moo ba mo phehang ka teng o ile a bua mantswe a mabedi mme o ile a re dijo di mpe ya ba mo supa fela a khutlela ka mane o ile o dula hape le motse supileng ha tswa ka mono o tlameha hore a bue hape mantswe a mabedi ka ba o pheha jwale hore be moetapele ba khutla hape ka mora le motse supileng ha o di kopanya se le motse 14 ba tla ho yena hape ha ba fihla ba mo fa sebaka sa hore a bue ba mo fa sebaka utlwa ha bua hore moalo ache ya ba re ho yena khutlela hape alla ka moalo mo wa robalang teng ha re moalo ona wa monache le montse supileng tsa pele o ilalla ka dijo a re dijo tsa mona di mpe dijo tsa mona ha di monate dijo tsa mona ha di hlabotsehi ha se dijo tse ka jowang ke motho le mong tse ding hape tse supileng o lla ka moalo o re ke robala mona ke a kukunelwa mokokotlo wa ka letheka la ka mahetla aka o sa dutse le motse 14 ha re nke leeto le monna enwa gobane ba mo pheha ba batla motho mona ba batla motho e tla ha fihla 2025 e tla ha fihla 2020 mamanga 2030 e be le motho ya phetaetseng ya tsebang gore na o etsa eng o batla eng lefatsheng ha fihla le motseseng hape sa bosupa ha o di kopanya kaofela e se ile 21 ha o di kopanya kaofela jwale e se ile 21 ba fihla ho yena ba fihla o seng
ba tlo bua le yena ba fihla hoseng ba re jwale re tlo bua le yena jwale ke a kgolwa jwale lemong sena sa bo 21 o tla ba le hantle lemong sena sa bo 21 o tla bua ditaba ba kokota ha a ba bulela ha ba kokota jwalo a ba bulela itse ha ba bulela motho e motle ke kgola ne ile mane ka bohora ya botshelela hoseng ka bohora ya botshelela wa tswa re kana go tseno le boroko ba teng bojwang a ba bulela motle palina o tla utlwa fela mona le nna la makhulong a matala ha ona mo mong mo o tlang o utlwa teng o tla utlwa mona ho makhulong a matala jwale ba ya ho yena jwale ke le motsabo 21 o le mong mme molao wa bona khore le montse supileng o bua mantswe ya 2 fela ya raba fihla o yena hona o seng ha ba qeta o bula le yena bila ba bulela hore ba buisane le yena a ema a ba sheba mahlong mantswe ya hae ya eba ana salang lona ya ba mantswe a fela salang lona ha qetile jara thutunyana ya hae itse mo a rongwa tswa ba mo emisa ba re ho yena re tle ke late moruti maine ke tla o forna ba ile ba reng ho yena ha moruti maine ha se kene kwano ha moruti maine otso moruti wa ka dumela mofokeng Ntate Motau dumela phoka Sontaheng sa o qetela selemong sa 2024 hallelujah re nyoloha Ntate Motau ha o tshwere bangodi ba bangata haholo hai ke sheba ka mona ai maine ke bangodi fela ba tshwereng bohlale kapa wisdom kakata re tsama momamedi ha re phethela le mosina ha re tsama mofokeng ha re qetella le mosina hallelujah jwale e bataba isele hore kwa holla pizza ai maine kwa holla pizza ena khale kwa hetswe hare ya kanqane ke tipedi 20 ana le metse mehlano re tshwanetse Ntate Motau ho hlahelle ntwe ka hare kakata kwala na sa pizza ena tshwanetse se dule ka thoko Ntate Motau e re ke qale ho maine ba ke qale ho ke qala qetello ai mona mo buang ka thupello ya di monks yes au suga mona mo bankang nako ho tswa fela hore na o naheng efeng o Japan kapo o karolong ene re bitsang Tibetan kapo ho ka Ntate Motau ai maine jole ore how o bopa setshwantsho ai ore hona le dilemo tse ba dinkang oba Ntate Motau ho ba karolwaneng eno ha o lokisikelello fela yes ha empa mmele o tshwanetse o le kelello hallelujah maikutlo a tshwanetse a tshele a ile nngwe mo kelello le nama di leng teng ke makhulong a matala mme sena se bolela Ntate Motau ho ba karolwaneng eno ho na le ntho e tshwereng e bitswang discipline ya mme Ntate Motau hore abo hona le mo hallelujah ya re ngona le tshiseho walla na le tshiseho ya oba monk hallelujah bothata ke hore Ntate Motau tshiseho ke ntho e le nngwe discipline ke ntho e nngwe
o ka ba le tšhesego ya etsa ntho e itseng empa ga o sa ikemisetsa gore discipline e kene ga ke tsebena re ka e fa lereo le feng ga o sa ikemisetsa gore discipline e be yona yo o kgannang tšhesego e fetoga lefela e kakata maina hla monatsama mme ntate Motaung re shebile ke 220 a nang le metso e mehlano re re ga o kwaolla sekwaelana sa pitsa ena jwale tshwanetse tšhesego ya gago e be le discipline maine ntate Motaung e re ke kgutlele mona gore monna ena go na le mantswe a mabedi a tshwanetseng a bue lemong tse supileng lemong tse supileng empa ga o ka wa hlolega lemo tse supileng di ka tswala tse supileng gape halleluja o hlolehetse supileng tseno tse o di nkileng kgetlo la bobedi di tswane tse supileng maine o re ntate Motaung dilemong tsa pele tse supileng lentswe la ga ebile dijompe ye bobedi ntate Motaung e leng selemong sa 14 o re moalo a tšhe lemong sa etela sa 20 a nang le motso le mo re salang lona halleluja moruti maine a ka etse tente mona re ke re eme hloma tente ntate Motaung se ke hlomme tente momamedi a ke tsebe gore mametso lo kae ke lenaneo la o etela selemong sena mme le lenaneo la o etela kapa e le sontaga sa o etela selemong sena lenaneo la makgolong le re o dutse nako e telele sekwaelana se le ka godima hlooho ya gago maine mme jwale re batla go tlosa tekesele go hlage wena go na le batho ba ileng ba o tlodisa mahlo ba tekesele ne le ka odimo halleluja go na le menyetla ileng ya feta ba tekesele ne ntse kwetse maine empa maneo lena ga le fitlha phelehetsong ka jeno kapo lemo sena se fitlha phelehetsong re re tekesele ga e tloa mofokeng gobane o tshepetswe dintho tse kgolo go na le mabaka a modimo a o tshepetse ngwana tlosa tekesele ntho e batho ba ileng ba bona lemong sena ba bone ntho tse nyane lemong se tlang go hlaga wena ntate Motaung monke ena moruti wa ka moithuti enwa yena e santshane ntate Motaung a kene thupello a ke re shebe puo ya hae moruti maine maine ntho nngwe le e nngwe a e buang ntate Motaung o bua ntho ya hona jwale kapa e fetileng halleluja ha ke utlwana le mo wa buang teng ka ponelo pi maine hle monna o bua moruti maine ntate Motaung ke tlampe ke ngole reporto ke a tseba ke tshebeletsong ya Sesotho o bua ka current reality maine o bua ka maemo a leng ho empa neng ke bona hana phamisa hlooho gore a bue ka dintho tse leng ka pele kakata o bua ka ona jwale gore ke imetswe ke na le mathata ke a lla pelo ya ka e bohloko ha ke mo utlwa bua mantswe yana hare letsatsi le leng dintho di tlo fetoha ha ke mo utlwa bua mantswe ya reng ke bona bophelo ba ka bo nka mothinya o motle ha ke mo utlwa bua taba yena lemong se tlang tla ba kgolo tate Motaung ha ke mo utlwa bua ka gore jwale ke tlo qala ho reka di-property ke a kena ke a sebetsa o bua jwalo e le ha ana tjhelete ntate Motaung moruti wa lemo se tlang buanda ha se batle motho a tla bua ka maemo a hona jwale khona e batla ya ka phepa ntho ntse leng kgolo tse soka di ba teng o ba di bua jalo ka ha e ka re di teng halleluja o ba di dumela jalo ka ha e ka wa di bona amen ntate Motaung ntho na tshwanetse a e bue di pedi fela dintho empa ne mo bua ka ntho tsa ona jwale maine ke tabanyana e ntshosang ntate Motaung monna enwa o bua taba ya hona jwale 21 years o nkile dilemo tse ngata haholo maina khona re tshwanetse re mo bolelle kwa ho la pizza pizza ena e ka nna ba e tshwereng ntho re sa e hlokeng 2025 tlosa setekesele pizza ena e ka nna ba e tshwereng ntho e tlo sitisa hape lemong se tlang tlosa tekesele ena o shebe ka ntle bophelo na bo botle hakaka tlosa ntate Motaung bothata ke bona halleluja ke ba hore
bua nnete Oh, maine. re sheba dintho tsa ona jwale mathela leqepheng la 220 Hallelujah. o bua eng ka molomo wa hao Oh. na 2025 e tlo fumana o bua dintho tsa 2024 Na. leqephe re makgolo a mabedi mashome a mabedi 220. Yeah. 220 re kgaolong ya bosupa ha ke tsebe na ke taba ya hore monko nkile dilemo tse supileng tse tharo Hallelujah. temana serele ho ya bone Inke maine. Baahlodi chapter 7 Yes, sir. verse 4 Jehova a boela a bua a re ho Gideon setjhaba se sa le seholo se theosetswe metsing Hallelujah. ke tle ke o kgethele teng ba tla ya le wena Hey. yao ke tla o bolella yena ke re enwa a ye le wena o tla ya le wena Hallelujah. me ye mong le ye mong yeo ke tla o bolella yena ke re yenwa a se ka ya le wena ha ana ho ya Ah, Mana maine. ya bohlano re ya ba Gideon o theosetsa setjhaba metsing me Jehova a re ho Gideon ya mong le ye mong ya tla apha metsi ka leleme jalo ka ha ho apha ntja o mokgethe O mokgethe o kgethele bohle. Ba tla khumama ka mangole ho nwa. ntate motaung temana botshelela re mme palo ya ba qaphileng ka matsoho ho isa metsi molomong Ya ba batho ba makgolo a mararo. ba bang kaofela ba khumama ka mangole bana jale Jehova re ho Gideon Ke ke tla le namolela ka batho bana ba makgolo a mararo ba qaphileng Ke nele ba Midiani matsong a hao ka bona. ntate motaung ho na le mefuta e mmedi Yo. e tlo nwa metsi 2025 mokgahlelo wa pele ko aphang jalo ka ntja Ah, maine. mokgahlelo wa bobedi ko ona o khumamang o shebang ka metsi Ah, tsama phoka. Akita. ntate motaung ntja ha e apha metsi ha e shebe ka metsi Gagata. e apha e ntse shebile ka thoko hore ho etsahala moruti maina ya mahantle naneola Tsamaya hle mona tsamaya. taontja ha e apha ke bua nnete ha e shebe ka metsi e anela ho sheba ha ngotlwa mo ha e apha o bona mahlo a yona ntse a tjhala ka sheba hore na ho etsahetseng 2025 modimo re ke batla ba o mahlo a bona a tlang ho sheba ka nqena le ka nqena hobane menyetla e ka nna ya ho feta Ai. tate motang empaneng ho na le mokgahlelo Ai. mokgahlelo wa ba aphang ba khumame Oh. bana ke be reng ha ba apha ba shebe ka metsing Hallelujah. motho a nna a shebe metsi le seipone sa hae Ah, maine. a nna a shebe metsi ntate motang mahlo a ya ka metsing Akametsi. empaneng bana ba qaphang jalo ka dintja mahlo a bona Oh. ha ka metsing Hallelujah. hobane ntate motaung ba nahana hore bophelo ha bo a ema a e le nngwe mme bophelo ha bo sa ema a e le nngwe e ka kgona mahlo a bona a be hohle ntate motaung re ka thusahala Re ka thusahala. ha re ka ba mofuta ona o aphang o shebile kwa jwale bothata ke bona ke ba hore bana ba khumameng ba mamelletse monate wa metsi Ba khumame ba mamelletse monate wa metsi. athe ho na le ntho tse betere haholo Ai man maine. tse tlo ba feta hobane metsi a tla dula le teng Hallelujah. metsi ona ha fele ya ntse a le teng bona ba tshwanetse be ba ile ba sheba hore na ho etsahalang hobane ba tlo lokisetswa ho ya ntweng ntate motaisa hona mona Ah. ke ema hona mona o na le mantswe a ko hopolang Paulus ya kileng a bua tsatsi le leng a bua phutehong ya Kolose kgaolong ya boraro Amen. maneng ya pele le ya bobedi le khepe ke 949 Paulus o re jwale ha le tsohile le Kriste ba tlang dintho tse hodimo Yeah. monke yona ntse a shebile ntho tse fatshe Thabile ntho tse. Paulus re batla ntho tse hodimo monko batla dintho tse khotsofatsang nakwana Ah. re bitsang immediate gratification Ai maine. o batla dintho tseo empaneng Paulus re batla ntho tse hodimo Maine.
temaneng ya bobedi bukeng ya bakolose momamedi kgaolo ke ya boraro leqhepe ya bebebele ga tsamanana le yaka 949 temana ya bobedi o re hopolang dintho tseo dimo e sentse lefatsheng ntatemotong ga e ba re tshwanetse re hole ha re tsamayeng re tshwanetse re bone dintho tse leng hodimo re bone dintho tse leng siyo leveleng eo re leng ho yona 2025 ga se taba fela ya passion eo o nang le yona empa ke taba ya discipline Yes. bona mmong ke yona o nkile lemo tse kae 21 ke ya qalehong hey qalehong ha mongodi eo qadileng ka ena maso maine gore ba le kelello hallelujah e leng ho morena Jesu Kriste maine mantswe a tibileng aish re haeba o batla ho hlola e ba le kelello yeleng ho Jesu Christ ye leng ho Jesu Kriste hey e re ko hopotse ntate Motaung gore ha o na le kelello e leng ho morena Jesu o kgona ho ema pain ntle le wena aya e re ke hopotse mohlang letsatsi la tlhagiso qetellong yes ya ileng a mo hlaba ka lerumo lehlakoreng morena Jesu o na ntse a fanyehuwe a ntse a eme sefapano aya ntate Motaung ha o na le kelello e le ho Kriste Yes. o kgona ho ema pain le teng ntate Motaung ke ona mokgwa o re hlolang ka ona ai mongodi yona o re e ba le kelello e leng ho morena Jesu amen ntate Motaung ke shebile nako a ke tsebe na ke phaphamale kapa o batla re ke re tswe ka la Simeone Achoo. ke shebile nako mo e leng te mongodi eno e tshware hanyane fela re tseba o tswa ka la Simeone mo mamedi o mametse magulong a matala re ya metsotsong e leshome ka morago ra ya leshome re tla tlamea hore re fete mabenkeleng le nnaneo lena ke la hao jwale re leba 2025 sonteng sena sa o qetela nka maele ke yana re ye 2025 utlwa motjheso ke Lesedi FM motjheso pele mamedi e re hanako e eme tjena ke palame e re jwale ke palame ke nke leeto le maine mofokeng wa ka tsohle di se di lokile ha re kakate ntate Motaung ha re phaphamala hape yes ke kopa o ko ye leqhepe la 945 re tlo qala mo ha o ka mohlomong wa tshwaya hobane ha re tloa re ya ho 915 ke shebile nako le nna ke lakatsa jolo ka ha re kentse bangodi ba bangata re kenye temana tse ngata hobane ke sontaha sa o qetela 945 945 ha re tloa ho 915 hopola mongodi ena Marcelo o itse e ba le kelello yes e leng ho Kriste leqhepe la 945 buka ke ya ba Filipi yes epistolo ya mapostola Paulus o ba Filipi kgaolo ke ya bobedi temaneng ya bohlano ntate Motaung ha re temaneng ya bohlano moruti maine le fele le be le pelo e bileng le ho Jesu Kriste ntate Motaung Paulus o bolella phutheho ya Filipi le be le pelo le be hey le be le pelo e bileng ho Jesu Kriste mongodi ena hantle o bua ditaba tsa ba Filipi kgaolo ya bobedi temana ya bohlano re baratuwa bana beso momamedi wa tshebeletso ya lesedi le monsetlang e ba le pelo wo e leng ho morena Jesu le kelello be kelello e leng ho morena Jesu se re le ho 915 mo mamedi re ya 915 re a o kopa 2025 re a o kopa 2025 re a tendwa le 915 ntate Motaung ke kopa re shebe hape kgaolo ya bobedi okay empa re shebe temana ya 16 kgaolo ya bobedi re shebe temana ya 16 hobane ke mang yo ya tsibileng kgopolo ya morena a tle a morute empa rona yo re tsibile kgopolo ya Kriste utlwa mongodi ena o re ntate Motaung re be le kelello e leng ho Kriste Paulus o re empa rona re tsibile kgopolo the mind re tsibile mohopolo wa Kriste ai maine
ntate Motaung ha re ka ra ba le mohopolo jwale nako ha ne le tene re tlo hlopholla re emise fela Maine hobane mohopolo wa morena Jesu ko re nna le momamedi wa tshebeletso ya lesedi le ntate Motaung ke hore re tswele pele gore re atlehe gore dintho di be hantle ke mohopolo ana le ona o hopotse hore ntate Motaung re be setjhaba sena le matla o hopotse hore ha re na le mohopolo le kelello ya hae mongodi ena ha tswela pele o bua ka matsoho yena mongodi ena o bua ka letsoho jwale matsoho o bua ka matsoho ha bua ka matsoho Mathela 5:60 Maine o etsang ka Bibele ntate Motaung re itukisetsa 2025 ya ke a dumela mme se re le bukeng ya moprofeta Isaiah kgaolo ke ya pele ke ho yona wow ntate Motaung e sheba o tloa temaneng ya 16 ke 16 qala 16 ntate Motaung itlhatsweng le itlhwekise tlosambolotsana ba diketso tsa lona pela mahlwaka ntate Motaung lesang ho etsa hampe ntate Motaung ai Maine a khona ai ithuteng ho etsa hantle le batlisise ho lokileng le sirelletse motshwenyehi le lokisetse dikgutsana le emelenyewe ya mohlolohadi ntate Motaung ha re tlotsela hopola hore kelello ya rona ke ya morena Jesu kapa eleng ho morena Jesu modimo ha bua le Isaiah jwale ha re ya 2025 ntho ya pele a ke re itlhwekiseng o re itlhatsweng re be re tlose le bolotsana le itlhwekise yo ntate Motaung le tlose le ketso tsa bolotsana yo le se ho etsa hampe o re lesang ho etsa hampe ntate Motaung haeba re na le mohopolo wa morena Jesu ka jeno lena re fuwa sebaka o setse fela matsatsinyana mabedi Maine re tla be re le kang ane ntate Motaung re tshwanetse re itlhatswe re itlhwekise re tlose bolotsana ba diketso tsa rona kakata hobane sekwalana sena ha se kwaholla ho tlo hlaha ntho e ka piseng ntate Motaung sekwalana sena ha se tlosa tekese lena o na le pesane me ke rata Mathela 474 Maine ai pesale me ke ya 24 re ntse re le matsohong ntate Motaung ne ke itse re tlo nka temana ya bone empa neng ke kopa re hle re ale hona temaneng ya pele pesaleme ke ya 24 Pesaloma 24 ntate Motaung e re ke ho yona moruti Maine mona Pesaloma 24 ke ho yona ntate ha re qale temaneng ya pele ntate Motaung lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona lefatshe le ba aileng ho lona momamedi ha ka tseba hore 2025 lefatshe le tsohle tse ho lona ke tsa Jehova hobane le theile hodima mawatle a le tisa hodima bodiba temana ya boraro ke mang ya ka nyolohelang thabeng ya Jehova wow ya ka dulang sealalelong sa hae galenda temaneng ya bone ke ya matsoho a senang molato ya pelo e hlwekileng wow ya sa ineleng leshano ntate Motaung ya sa tlapanyeng ho ya thetsa ntate Motaung mongodi o lile ka matsoho ha ebe matsoho wa Christ yo jwale mongodi wa pesalemena David ore yo ke mang ya ka nyolohelang 2025 ke mang Maine ya ka nyolohelang thabeng ya Jehova temana bone re ke ya matsoho a senang molato ya pelo e hlwekileng ya sa ineleng leshano ya sa hlapanyeng ho ya thetsa kakata ntate Motaung re kena mongodi wa bobedi yena hore abo ya hao
e bofelletse ho etseng dintho tse batho ba sa di tlwaelang. Hallelujah. Hantle hore e ba paysetter. Hantle hore haebe wena ya qalang tsela o be pula madiboho. E ba pula madiboho. Hantle mongodi yena hore ske wa tsamaya tsela eo e tlwaetseng. E tlohele. Hobane o tla thola ditholwana tseo di tlwaetseng. Chema. Empa haeba o batla ho beha ka ho fetisisa. Yes. Mme o beha mofuta wa ditholwana tsa sebelebele. Jwale ntate Motaung etsa ntho. Hey. Yes, a tlwaelehang. Ntate Motaung ke a tshepa re ka phaphamana. Ai, tsamaya. Ke a tshepa ntate Motaung ha o bula ke bona le bona ha le ba le tala hore maine tsamaya. Ntate Motaung mongodi yena hore thabo ya hao. Haeba o batla hore hantle o itse haeba o batla ho hopolwa. Yes. Jwale o tloyetse makgabane. Ao batho ba bang ba soka ba ba hetsa. Ntate Motaung re hloka batjha 2025. Bao e ka bang dipula madiboho. Batjha ba o nka puo ya ntate Motaung. Ba tlang ho tla ka kgomo ye perese. Thabo ya hao e dutse o etseng dintho tse sa tlwaelehang. Ntate Motaung re hloka bomme le bontate. Ba ka re nka tsela ye ntjha ho tloha kajeno. Yena ya kgale re a tseba le ho ba ntate Motaung ditholwana tsa teng di jwang. Empa haeba o batla ho phaphamala o etse ntho. Hey. Ye batho ba sa e tlwaelang. Eo ba bile ba re maine a ke a etsa ntho eno. Ntate Motaung. A re etse ntho jwalo ke maine tsamaya ka kate. Ntate Motaung ha ba re ha ona ya kileng a etsa lapeng la habo a ke a kgona o etse. Hobane nna la makgulong le re le monsetlang o tlo ba pula madiboho. Ntate Motaung ke ena moruti maine a di malentswe undercover agent ya lelapa la hao. 2025 o pula madiboho. 2025. Ntate Motaung hona le lelapa leo modimo a tlo hlahisa. Ye tlo ba pula madiboho lapeng leo. Ba bang ba tlo tla ba mo latela ka morao. Ha ke hane batho ba tseba mo lapa lena le tswang teng. Yes. Ha ke tsebe Ntate Motaung na ke lelapa le fele hore buang le lona. Ha ke hane hore ba tseba ho wa le bofokodi ba lelapa lena jwang. Ba tseba bana ba lelapa leo ba le ba phela le batswadi ka tsela e jwang. Empa o tlo ba pula madiboho. 2025. 2025. O tlo ba pula madiboho. Dintho di tlo ala ka wena. Ke wena. Ntate Motaung lapeng lena ha go kobane le eo kgwebo e qalang ka eng. 2025. Lapeng lena le monsetlang ha ikebe yena wa pele wa o palama sefofane a ya mose. Ke wena. Lapeng lena ntate Motaung ke re motseng o ha o kobe le pula madiboho. 2025. Hore ba tle ba o hopole. Ke ha o etsa ntwe ba sa e tlwaelang. Me o dule matle ntate Motaung ke kopane ke bua taba ena bane re ya selemong se tlang. Wa hopola selemong sa 2009. Yes. Ho na le ntho ileng ya etsahala. Amen. Ho na le rakolofo wa motho wa motsebana ke mangatummeng haholo. Mosao mawatle. Amen. Ntate Motaung ke a tseba o bala dibuka tse ngata. Moruti. Monene itse ha tla tumetse lapeng ha hae Florida. Yes. Ya ba thola kotsi ya koloi. Mme a ska khona hore a tswe ka ra koloi. Ine se ena empe hlokolotsi mpa hlo ya hae. Ile ya otla pele. Mina solo na ka ba di metara tse ka bang lekgolo tloa lapeng ha hae. Bua mai. Mofumari wa haya a fitla sheba o thola hore ke monna hae ha ro batla senotlolo jwale mamati a notletswe o batla speki ha se fumane ha ro hlodisa ka crashing ha fumana golf club ya haya neng a winner the Grand Masters. Yes. A fitla shwatla festere ka yo. Hallelujah. Na kwantse nga monsa ke ha borra ditaba le bomma ditaba ba se ba le mona. Ba le mona. Ba mo botsa ba re na hobane o sanka ha more. Hobane o sebedise golf club ena. Ke kopa re mo utlwe ha araba. A re ke nkile ntho a hlotseng ka yona. Ntho ile nga wina ka yona.
ka re le mona e ka ba risepe ya hore a hloke Yes. 2025 My ntate Motaung ka risepe e hlolang nka risepe ya tla etsa hore o tswe mo batho ba reng o keke wa tswa teng ntate Motaung re katella ka Henry Watt ore oh, eba motho ya nang le teboho le mosetlang teboho e ka o bulela mamati I mean, hi. teboho teboho e ka re wena o motho ya tshwanetseng ke ho apelwa ke dintho bane o tseba o leboha I wa palama jwale palama. Henry Watt ntate Motaung hare o be motho ya nang le teboho O tsho jwang? ha bua na o lebohe o kae ha bua o lebohe ha o le jwang ha bua o lebohe maemong a jwang momamedi ke kopa o hlokomele teboho ena le lentswe le reng o ka nketsetsa hape ke hona maoileng a ba kenya le lereko hoba teboho e tseba o bula mamati a batho ba sa tsebeng a ntate Motaung teboho e ka o bulela mamati a maholo Yes, my name. jwale ke re ke mametse Henry Watt ha bua e la se ke utlwa leqephe la 953 Maine. 953 ntate Motaung Paulus o sale phutehong ya Thessalonika e ba bibele se bua mantswe yana ke a tseba o ya ho yona ntate Motaung Tsama kaka. epistolo ya Paulus ba Thessalonika kgaolo ke ya 5 Tsama. temana ke 18 Khaolo ke ya bohlano. temana ke ya 18 Temana ke ya 18. ntate Motaung Ba Thessalonica. 953. ntate Motaung A inke maine. sheba o ho yona ntate Motaung temana ke ya 18 kgaolo ke ya 5 re leboha ntontsohle hobane ke sao modimo o ratang le ka seesa ho Jesu Kriste lebohang Paulus re lebohang dinthong tsohle o fumane o re leboha dinthong tsohle Kaka. wa tseba ntate Motaung teboho ke batla ho bua naneng lena e ka o etsetsa sebaka sa hore o atelwe ke dintho tsohle teboho fela O leboha fela. ha e batleng kapa eng o re fela ke a leboha mme ntate Motaung teboho ha e tshwane le pere mo e tshwanetseng e phetlwe meno teboho e jwalo e felletse o fumana sakatuko o fumana tjhelete teboho e tshwanetse metswang e tswa pelong ya hao teboho e ka o etsetsa ntho tse kgolo ntate Motaung shebile nako mo e leng hona teng ke kopa ha re akaretsa re kadile ho monke pele Kaka. bua dintho tse o tshwanetseng o di bue ska ba bua dintho tsa hona jwale bua dintho tse ka pele hobane o ka dieha leetong Yes. wa tshwarellwa ke dintho tsa hona jwale hona le dintho tse kgolo tse o ka wa di bua hopola mona ho monke rile ra nka buka ya baahlodi apa o shebile pele ntate Motaung re ya ho mongodi ya itseng e ba le kelello e leng ho Kriste ntate Motaung ra re mo batla dintho tse hodimo khawana le dintho tse fatshe ra bua ka matsoho modimo a bua le moprofeta Isaiah re itlhatsweng itlhwekiseng Maine. le be le lahle le bollotsana bo leng dipelong tsa lona ra ya ho mongodi ena wa mme ya re ntabo ya hao Yes. e faseleditswe dinthong tse sa tlwaelehang Yeah. o batla hore ho hopola menyabuketso ata moo ba soka ba hata teng Yes. ra qetella mona ntate Motaung mo serereng ha re re o qoholle pizza ena ra utlwa mantswe a re lebohang dintho tsohle ntate ka lebitso la Morena Jesu re a leboha re a leboha modimo wa ka ka hore fa tsohle tse molemo lemong sena Oh yes. ntate re tshelela lemong sane o re tlatsitse ka lenaneo la makgulong re a hlahella jwale empa re hlahella ka wena tekesele re a itlosa dintho tsene di re limita re a di tlosa ka lebitso la Morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen Moruti Maine a ko tloile a ko ba fe ditemana hape
a ko ba ntate Motao momamedi ha di ngola di ngata temana tsena. dingole ha dingole mo fe Ba Philippi chapter 2 verse 5. 1 ba Corinthians chapter 2 verse 16. Amen. Isaiah chapter 1 verse 16. Ah, Psalm 24 verse 4. Ba Colossae 3 verse 1 ho ya ho 2. Qetelo 1 ba Thessalonica chapter 5 verse 18. Momamedi ka Ntate Motao lemong sena re tlo kena ka matla sena se tlang. Momamedi ka khola o di ngotse ho ba jwale tsena di wisa 2025 Ntate Motao tlosa tekesele wa tseba Ntate Motao ebile ke na le thapelo e kgethehile mo re tla be re rapela gore fela Ntate Modimo a re thuse yes re tselele ka nqa yeah he Ntate Motao no ka nna wa bua gore o qotsa mantswe ya bohlale hey man jole ka manta ona ho sane ke be ke tshwere thapelo Ntate Motao o tloa ka 12 ke a mang le mang hona le ntho tse bohloko tse re hlaetseng le monsena empa mahlo a rona tlo sheba ntho e mong ka sa ka ngaishela yes ntho eo Ntate Motao re tlo bua ka yona bekeng ya bobedi ya selemong sena se tlang re tlo bua kana ntho a sa ka ngaishela jole Ntate Motao ke tlabe ke tshwere tshebeletso ya thapelo ya kareletsang hore modimo a re fe matla tlabe ke le qoqa mona pela information center hona mo hona le tente e kgolo e tlabe bewe momamedi a tle re tlo rapela re tlo kopa Ntate Modimo yes leeto la 2025 re tlo kopa digapha tsa 2024 di phumula Ntate Motao re na momamedi o kae ke etsa ho sane o etsa hore la bobedi momamedi a ba le hae la boraro a ba le hae le tsatsi la pele la selemo se setjha mme Ntate Motao ke le bua Ntate Modimo ka wena momamedi wa ipotsa o ke bona kenya molaetsa re qala ka nako mang ka 12 motseare ka 3 re tswile motseare hore o tsebe o tsamaya ka polokego yotlhe Ntate Motao ke kopa ho nka nako ena ho leboha Ntate le mosena kaofela e sa le Ntate Modimo a o tlatsitse ka dihlooho tse fapafapaneng amen Ntate Modimo o etsa hantle le lelapa la hao ka lebitso la morena Jesu amen re le boa le wena moruti maine ha o be jwalo ha holo le o momamedi e motla wa Lesedi FM Ntate Motao maine le monsena ha re bua le momamedi re itse ho yena bophelo a se rehearsal hey ya re ha re tla re tsama le ena ra re bophelo a se parking lot Ntate Motao ra re bophelo a se parking lot hey utlwa ka jeno modimo o re faing kwa holla o re kwa holla pizza ina yo Ntate Motao o re kwa holla khale ibutsuwe e re hela tekesele ha itlowe hai tlowe o hlahelle o re ha itlowe tekesele jale motho e sale ke mo beha ke batla hlahe yes Ntate Motao ha kwa holla tekesele mamedi ke tseba nane o le fedile kwa hey re ntse re khothometswa ke taba ya o kwa holla pizza ina kwa holla pizza ina 2025 ke wena Ntate Motao o ba pula madiboho ithatswe itukise itlhwekise khora dintho tsohle tse sa lokang hey jale o kene 2025 o phamisitse phatla hallelujah ha ke hane ba tseba dintho tse o fitileng ho tsona ba di tseba empa ha ba tsebe mo o yang teng ha ba tsebe mo o yang teng ha ba shebe menyabuketso ba no pula madiboho yeah o tlo hata ile wena etsa menyabuketso hallelujah Ntate Motao ha ke tsebe la ka bona ha o nka tsela ya hao le mo maine o tsebe ke mohlamba re mo lahleile ha a thea ba tsebe ke wena a bulang tsela e ntjha ka mora di beke di sika o tlo kopana le batho ba ba matsamang mo ha ba botsa le tsamaya jwa re bone maoto re bone menyabuketso ko wena eo e ba pula madiboho ha ibe wena ya wa pele lapeng la heno ka po lapeng la hao kwa holla ha itlowe tekesele ha o hlahe wena o kene 2025 modimo o lokisitse 2024 prepare we o lokisitswe kena 2025 mamela bohloko ha motho a ka bua ka bona o fitile ho bona wa ba bua mantswe a reng dira ke di sheba mahlong ke tsaya ditsietsi e kwale maine Ntate Motao re fe modimo sebaka itse mosebetsi amen and amen amen